bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Marane nuju naon? Nuju main memasakan. Hayu urang main sesodoran bae di rompok nasi ajara daripada main memasakan. Ayo. Assalamualaikum. Azara hayu urang main sesodoran di rompok mana? Hayu. Hampim palayung gamreng.